I posle 30 godina medijske magije, dominacija televizije Pink nastavlja se i u novoj sezoni. Ceo septembar biće ispunjen događajima posvećenim velikom jubileju, a novu sezonu nosit će 5 strateških kanala: Pink, Red, Narodna, Vesti i Pink Action. Novina je što će gledaoci moći da direktno komuniciraju putem kanala koji gledaju. Našli smo nekoliko modela i nekoliko mehanizama kako možemo približiti internet publiku televizijskim programima i to ćemo uraditi na način što ćemo već u ovoj nedelji i to na nekoliko kanala pustiti interaktivni krol sa fotografijom. Svako ko hoće može da besplatno, to je isto takođe ključan termin, besplatno, bez onih ranijih SMS krolova i plaćanja da bi se video vaš glas ili vaša misao ili vaša reakcija na velikim ekranima. Sada će to biti potpuno besplatno tako što se registrujete i svi korisnici međusobno će moći da komuniciraju. Po prvi put spektakularno otvaranje Elite trajaće 2 večeri, 7. i 8. septembra, dok se dobro poznati reality Farma vraća u ružičasto jato i to na Narodnoj televiziji od 28. septembra. Elita je po svim analizama i merenjima najmlađi, najurbaniji i najuspešniji projekat ikada. Svi oni kritičari bi trebali pre nego što udahnu i izgovore nešto, trebali bi da pogledaju prvo rezultate i da kažu, dobro, ovo je 7 milijardi, to je najuspešniji program svih vremena i na internetu i na televiziji. Tako da su veoma ponosni što imamo taj projekat. Ja sam ponosan na sebe što sam ga smislio i mi ćemo da sa njim, kažem, krenemo u subotu, naravno 10 meseci reality, znate, sve već sagrađeni grad, ali on će biti malo drugačiji ove godine zato što imamo paralelne projekte i gledamo kako da učinimo da svi ti projekti budu kompatibilni. Kad kažem paralelno, imat ćemo još jedan reality i ta 2 realitija će komunicirati na Narodnoj 20, kao što sam rekao, 8. kreće Farma. Kada neko izađe iz Elite ili ispadne, on će još uvijek imati šansu tako što će morati tamo da u ovom drugom realitiju vrlo dobro muze krave i sve ostalo što je neophodno raditi na selu da bi preživeo, i to srednjovekovnom selu, da bi eventualno dobio mogućnost da se možda i vrati ovamo. U novu sezonu televizija Pink ulazi sa projektima od kojih se mnogo očekuje. Mislim da smo napravili i neke projekte koji pomažu ljudima. Tako smo napravili jedan kviz koji se zove Otpis. On će za svoj cilj imati mogućnost da se neko bori za nešto, a to nešto je otpisivanje duga u banci. Radimo jednu domaću seriju i posle dugo vremena ja lično imam veliku veru u ovu seriju autora Sretena Jovanovića. On je i producent i reditelj ove serije. Ona se zove Ljubav u tišini i bavi se, to je jedna ljubavna priča, bavi se ukupnim odnosima, a pre svega odnosima društva prema jednoj ljubavnoj vezi. Revoluciju u pozorišnu scenu Srbije doneće Teatar Odeon. Predpremijera autorske predstave Željka Mitrovića Lu najavljena je za 12. septembar. A posle 30 godina novo pozorište u koje sam, čini mi se, utkao sve ono što je najbolje trenutno u Londonu, Berlinu, na Broadwayu, pa čak i u Dubaju sa njihovim novim, što sam imao prilike da pogledam, i cherry pikovali smo sve najbolje i nekako implementirali u jedan projekat, tako da će to biti veliko iznenađenje. Ali siguran sam u to, sa ovom ili sa svim drugim predstavama ili sa svim zajedno, svakako će biti veliko iznenađenje, ali hoću da nešto naznačim opet kada su ljudi u pitanju i kada je struktura tog ambijenta i zaposlenih u Teatru Odeonu. To je jedna neverovatno talentovana i neverovatno dobra ekipa i dugo nisam uspeo u kadrovskom cherry pikovanju i u traženju kadrova da pronađem ljude koji su tako dobrih sposobnosti. Pre svega mislim na Marka Jovičića koji je jedan fenomenalno talentovan, a pritom bio je tu stalno negde, nikoga nije primetio, jako talentovan i u pozorišnom, i u filmskom, i u igranom programu kada su televizijski programi u pitanju, i kao i cela ekipa Teatra Odeona, i ne samo glumačka, nego i produkciona. Mesec slavlja obeležit će i proslave Pinkovog istraživačko-razvojnog centra, portala pink.rs, City Recordsa, platforme Apollon, kao i više humanitarnih balova.
Mara Dragović, televizija Pink.